Wanyuma ya President Museveni okuheza oruramburo omukyanga ekya Kigezi aho yaherize aha 2015 ebyokwezi okwa kabiri izobe yanyenkyakare aha 2025 naja kwa natandika oruramburo orwa Parish Development Model omukyanga ekya Ankole. Ojike ngo Ankole ine districts nyingi hamwe na municipalities kandi zona President Museveni naija kureba okwara abase kuzibalansinga kwenda ngu abantu omukyanga eki bona babase okubasa kumanya nguyabasa kuhika omukyanga ekya Ankole. Izobe lya nyenkyakare aha 2025 naija kutandikira omu district ya Rubirizi ahari kuja kurambura omwe aha bantu abase kuganyirwa omusente eza Parish Development Model ogunashangwa omu district ya Rubirizi omwanya ogwa Rugazi omuri Bunyaruguru. Nabanyuma kwa kara harugeyo naija kuza omuri Chanjenyi ya district ya Shema naho ahari abase kurambura omwe ahabaganyirwe omusente eza Parish Development Model. Wanyuma ya Shema naija kweyongerayo omu district eyibanda naho abase kurambura omwe ahabaganyirwe omusente eza PDM. Izoba eyora kashatu naija kuza omu district eyambarra aharije kwiguraho Presidential Industrial Hub ejineshangwa omuri Gomborora eya Muko kandi Mukweji neshangwa omuri Kashari. Wanyuma naija kuza mu district ya Bushenyi ahakuja kugiraho oruchiko na nabebembezi okurgo mucyanga chona echa Ankole. Uruchiko ru rija kwari aha Boma Grounds erikushangwa omuri district ya Bushenyi. Izoba eriro kana President Museveni naija kubanza yagiraho oruchiko na nabanyamakuru nabwanyuma abase kwiguraho omwanya ogwa Besa Foods nabwanyuma kara hezebyo naija kwa nahenderera orutaya yore mu Gomborora eya Mwizi mu district ya Rampara ahari kuja kugiraho rare narishi orukungano rw'abantu nyamwingi. Okuna bikugambira ebyona tuja kwandi tubikwereka Buterevu aha Tayale West kandi buri kimwe cyona okukira bene kigenda oruramburo okurura bene rutambura noija kwa no bireba butunu ecora kore oyekumire aha Tayale West.